Haka Sien ke Nyngkong, Lyngba ke Hattrick, jeng Lookman, rak ke Atalanta ya ke Europa League. Pedang sempah yang fikir paralog, ki berjumpa iki video hakane ke channel. Ledai pi ibadang thamai, sempah pan subscribe ya kane ke channel. Haka jingilek ka final, haka Europa League ke Atalanta persyak ya ke Leverkusen. Hakane ke jingilek kai, Lyngba ke Hattrick jeng Lookman, ke Atalanta ke lalak pan penlem ya ke Leverkusen haduk dalai lenot. Habab hai skane ke jingilek kai, Lookman udah unam tam hakane ke jingilek kai. Nama day Lyngba ke Hattrick jeng ke Atalanta ke lalak pan penlem sok ya ke Leverkusen. Hakane ke jingilek kai, pada orang sendon ya ke Europa League. Ha une usnam arajar arbasa barot ateliki kol kiba Lookman uliak pantep day ke menit ke bakat ke ba penriu bat ke banyak pusan badai Lyngba kini kila ateliki kol kala biangi ke Atalanta bahkan penlem ya ke Leverkusen hakane ke jingilek kai final bat yorak sendon ya ke Europa League. Ha une usnam arajar arbasa habab hash ke kelab ke biorak bon Sien ya ke Europa League kadai ke Sevilla ke biorak haduk henyo Sien kata haus nam arajar riu arajar nyau arajar khatsau khatsan arajar khanru arajar arpeu bat arajar arpeu lai kubeli shibon ya piki paralog ki berjumpa iki video hakane ke channel ngin sekendo pan akawe ke video kubeli shibon.